بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وفهما Allah Ta'ala çeksiz şükürler bolsun. Jana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat jana salamlar bolsun. Bugünkü sababımız bab qadaul fawaid. Qaza namazlardı qanday qilib o'qish kerak? Jana bul жерде sahibi tertip degan adam bo'ladi, sahibi tertip. Oşol tertip egesi. Eğer oşol balag'atga жеткенден баштап o'sha namozini qazo qilmay kelib жатқан insonlar bo'lsa, taqir qazo qilmagan bo'la turgan bo'lsa, al sahibi tertip bo'ladi. Sahibi tertipning o'zincha hukmdori bo'ladi. Endi qazosi ko'payib ketgan bo'lsa, misol anamiz qazosi ko'p, ancha ko'pini bilmay turgan bo'lsa, negizi bu yerda qazo namozini o'qishimiz kerak. Har bir musulmon odam, mu'min odam qazosini qaltirmay bitirish kerak. Sebebi bu o'shal tavbaning bir shartida shunday, o'shal qazo namozlarni o'qib bitirishimiz kerak. Biroq o'shal qazo namozlarni o'qib bitirgandan keyin sahibi tartibga aylanib aylanmaydi desa, negizi olimlar sahib tartibga aylanadi deydi. Qayraga yangi tartib keladi deydi. Oşol tertibul jadid bo'ladi. Bu yerda yangi tartibini sahibi tartib bo'ladi. Andan keyingi qazo qilgan namozlarini birinchi qazosini o'qib, keyin oşol vaqtli namozni o'qishga to'g'ri keladi. Bugungi masalamiz negiz oşol masala jo'nida bo'ladi. Tartib, ya'ni oşol 5 mal namozning o'rtasida tartib bor. Tartibga biz bosh yeyishimiz kerak. Oşol tartibni esga olishimiz kerak negiz. Tartib bu yerda farz. At-tartibu baynal fa'itati wal waqtiyya ve beynel fevaiti mustahakkun. Bu yerda qazo namazlar menen, qazo namaz menen vaqtli namazning o'rtasi. Jana qazo namazlarning o'zining o'rtasida, qazo namazlarning o'zining o'rtalari bir-biriga solishtirganda, ularning o'rtasida tartibni esga oluv bizga vojib bo'ladi ekan. Zaril bo'ladi ekan. Birinchi bag'imdatni qazo qildi, bir odam bag'imdatni qazo qildi, peshinda qazo qildi, asrda qazo qilgan bo'lsa, birinchi bag'imdatni o'qish kerak, keyin peshinda o'qish kerak, keyin asrda o'qish kerak. O'shul tartibda qazolarni o'qish kerak negizgi. O'shul zaril bo'ladi. Agar bir odamning qazolari ko'p ekan, 1 yillik, 2 yillik qazolari bor, 5-6 oylik qazolari bor, 1 oylik qazosi bor, misol o'shanday qazo bo'lib ketgan bo'lsa, anda ayirmasi yo'q, o'qisa bo'ladi, tartib buziladi. Qalagan qazosini birinchi o'qisa bo'ladi. Hozir biz aytib жатқан tartib zaril deganimiz bu sahibi tartib bo'ladi. Endi tartibning egasi bo'lib qoladi. Agar odamning qazosi yo'q odam bo'lsa, unda tartib bilan o'qish ag'a zaril bo'ladi ekan negizi. Men o'shul tartib saqt bo'la turgan uchurlar bo'lib qoladi. Qaysi uchurda tartibga qaramay qolsak bo'ladi. Tartibni esga olmaymiz. Bu yerda tartibni tushira turgan amallar bo'lib qoladi. Va yasqutu bi ahadi thalathati ashya. Ushul 3 narsa menen saqt bo'ladi ekan tartib. Yani 3 amal menen tartibni esga olmaymiz. Ushul vaqtli namozni o'qiyveramiz. Qazoni o'qimaymiz. Al qaysi uchurda esa diqul vaqt. Vaqtlar bo'lib qola turgan bo'lsa, anda biz qazo namozni o'qimay, vaqtli namozni o'qib bizga zarur bo'ladi al yerda. Sebebi biz sahibi tartibmiz. Misal uchun sahibi tartib bo'lsak, bag'imdatni o'qidik. Bag'imdat qazo bo'ldi. Sahibi tartibsiz peshinda o'qiy turgan bo'lsangiz o'tmay qoladi. Negiz. Peshinda o'qigan bo'lsangizda qayra peshinda o'qishga to'g'ri keladi. Birinchi bag'imdatni qazosini o'qiysiz, qayra peshinda o'qiysiz. Agar bag'imdatning qazosini o'qimay turib, siz peshinda o'qib ola turgan bo'lsangiz, peshiningiz o'tmay qoladi negiz. Sahibi tartib odamga. O'shandaqdan al birinchi bag'imdatni o'qish kerak, keyin peshinda o'qish kerak. Endi biz hozir uchurda ko'p odamlarda bunday sahibi tartib o'zi, qanday sahibi tartib bo'lgan odam oz bo'ladi. Ko'p odamdan qazosi ko'p, qazolarni o'qiy olmay qoladi, jumishlar bilan bo'lib, boshqa bo'ladi, jalqovlik bo'ladi, qazolar ko'payib ketgan negizi. Anday odamdan negizi o'ta ko'p. O'sha anday odamlar peshinda o'qisa o'taveradi. Endi peshinda o'qib ketaveradi ekan. Bag'imdatni qazosini o'qib olsa da peshinda o'qib ketaveradi. Bag'imdatni qazosini peshinda o'qib olgandan keyin de o'qib olsa bo'laveradi, joiz bo'ladi. Hozir aytilgan sözümüz bu sahibi tartib ve tartibni esga oluv degan sözümüz sahibi tartibga to'g'ri keladi negiz. Hem ushul sahibi tartib bo'lsa dağı 3 amalda ushul eski tartibni esga olmasa bo'ladi ekan. Ya'ni bu tartibdan chiqib ketsak bo'ladi ekan. Qanday uchurdasiga hozir aytganimizda diqul vaqt, vaqtlar bo'lib qoldi. Siz bag'imdatni qazo qilgansiz, sahibi tartib bo'lsangiz, bag'imdat qazo bo'ldi. Andan keyin peshinda o'qib жатасыз, peshinning vaqtidan chiqayin deb qolsa, asrning vaqti kelib qoldi, 5 minut qoldi misol. O'shanday amal bo'lib qolsa, siz anda qazo, bag'imdatning qazosini o'qibasdan peshinning
Oş wagtылуу болгон peşindin namazını okuy berебиz. Peşinde okuyubuz da keyin al bagımdatты okup alsak bolot eкен негизи. Bul asah kavulda ушундай негизи. Экинчиси an-nisyan, unutup kalуу негизи. Siz негизи unutup kala turgan bolsoңуз да жайыз экен. Siz bagымdatты каза кылгансыз, бирок siz каза кылгандыгыңызды unutup калдыңыз. Ошондо унутуп кала турган болсоңуз, анда бир пешинде окуп алган болсоңуз, анда жайыз боло берет экен. Себеби Аллах Таала мусулман адамды кудурети жеткен нерсесиге буйрат. Ошондуктан siz унутуп калган болсоңуз, анда өтө берет. Эгер унутпай siz эстеп турган болсоңуз, азыр мен багымдатты да каза кылганмын деген абалда болсо, анда биринчи багымдатты окуш керек. Негизи багымдаттын казасын окушубуз керек. Ва ида сарат al-fawaid sittan. Эми дагы бир маселе. Сиздин каза намаздарыңыз 6 рекетке жетсе. Мисалы багымдатты каза кылдыңыз, пешинди каза кылдыңыз, асыр, магриб, жана куптан намазын 5 маал каза кылган болсоңуз, тартип сизге зарыл болуп турат. Эми ушул 5 маал намазды каза кылдыңыз, кийинки күндүн багымдатында каза кылдыңыз. 6 маал болду сизде азыр. Каза 6 маал боло турган болсо, үчүнчүсү ушул экен. Siz 6 maal kaza namaz bola turgan bolsa siz tartipten çıkıp ketesiz. Hem kalagan namazınızdı kazasını siz birinci okusanız bola öğretken. Sizge zarıl bolbayt anda. Gayral vitri. Biroq 6 maal degenibizde az vitrden sırtqarı bolat eken. Öz vitrdi koşsokta 6 maal bolat, biroq vitrdi koşboyt ekenbiz. Negisi vitrдин da kazası okulat, biroq azırgı esep degende vitrdi koşboyuz, kийинки күндүн багымдатын koşabız. Ошондо 6 maal bolat. 6 maal bola turgan bolsa siz sahibi tartipten çıkıp ketesiz negisi. Biroq ушул казаларды кайра окуп бүтүрсөңүз, кайра сизге сахиби тартип болот сизде. Fa innahu la yu'addu musqitan. Себеби бул витр, азыр витрден сырткары дедик, витр ал сиздин каза намаздарыңызды мусқит болуп ал түшүрүүгө эсептенбейт ал. Негизи. Яны азыркы каза намаздарды көбөйтүүрүдө витрди кошо албайбыз. Бирок негизи алда каза болуп окулат. Ва лазима тартибуху, бирок ан тартиби эске алынат. Витрди да негизи куптандан кийин витрди казасын окуйбуз деп тартипти эске алдык. Бирок анын каза намаздарды эсептегенде 1 маал, 2 маал, 3 маал дегенде витрди эсептебейт экенбиз. Ал кийинки күндүн багымдатын эсептеп кете беребиз. Ва лам яуд ат-тартиб би'аудиha ila al-qilla. Бирок тартип каза намаздарды азайтырып койсоңуз тартип кайра келбейт экен. Siz misal 10 gün kaza namaz, 10 gün namazdı kaza kıldınız. Keyin kazalarda okup sizde 3 maal ile hazır namaz, kaza namaz kaldı. Misal bağımda peşin asır ile kaldı. O 10 günlük namazdan. Anda siz sahibi tertip bolosuz bu. Kayra sizge baya tertip kelebe sizge. Sizse yok tertip kayra kelbeytken. Kaçanı siz anı okup yok kılasız bütürüp kazalarınızı. Keyin kayra sizge tertip kayra kelet. Wala bi fawti hadisatin. بعد 6 قديمة على الأصح فيهما. Jana bul jerde tartip kayra kelbeyt. Bir jangı namazdı kaza kılуу menen. Yani jangı namazdı kaza kılуу menen bayagı 6 siz 6 reket 6 maal siz kaza kılgansız, biroq unutup kalgansız. 6 maalды siz kaza kılgansız, unutup kalgansız da keyin jangı azırgı bir namazdı kaza kıldınız. Biroq sizde çında bile sizden 6 maal, 7 maal, 8 maal namaz kaza bolgon. Siz аны unutup kaldınız, mende kaza namaz yok dediğinizde jangı namaz kaza kılsanız sahibi tartip kelbeyt. Sizden nege sizden artыңızda 6 maal, 7 maal namaz kaza namaz turgandık üçün kayra kelbeyt al uçurda da. Falab salla fardan zakiran al-faitata walaw witran fasada farduhu fasadan mawqufan. Eğer bir adam farz namazını okusa, kaza namazını estep, kaza namazın bar dep, misal siz peşinde okup jatasız, biroq bagımdatты kaza kılganmın dep siz esingizde turat. Bul jerde vitr namazı bolsa da ayırması yok. Anda sizden farzınız bolboy kalatken, ötpey kalatken, toktop turatken biroq. Oşol ele uçurda toktop fasad mawquf bolup turatken. Fa in kharaja waqtul khamisati mimma sallahu ba'da al-matruka zakiran laha sahhat jami'uha. Bir ele namaz sizin namazlarınızda jaiz kılış mümkün. Oşol mesele. Siz bagımdatты kaza kıldınız. Bagımdattın kazasını sahibi tartip okuş gerek dep jatabız. Siz peşinde okusanız, anı estep, bagımdatты kazasını estep jatasız. Asırda okudunuz, estediniz. Şamda okudunuz, estediniz. Biroq kaza namazını bagımdatты kazasını okubay, siz okup kete berdiniz. Uşul 4 maal namazınız namaz bolboy kalatken,
Siz kim 5-ci maal namazı da okuyuz ertesine. Oşonda da namazınız toktop turат. 5-ci maal namazdın vaqti, keyingi bağımdatın vaqti çıkkanda siz hazır 6 maal bolup ketet eken da birinci aytkan abalыбызга түшөt, kalgan namazlarınız dürüst bolup ketet. Şu okugan namazlarınız siz kaza bolup kalıp жаткан. Негизи 6 maalga bolot eken dagы siz kalagan bayağı namazды okuşuңуз mümkün bolup kalat. Şonda siz sahibi tartipten çıkıp ketesiz. Sebebi bul jakta kaza bolup kalgandygy üçin. Şonduktan fein haraca vaktul hamisa 5-ci maal namaz çıkıp ketse siz okuyan namazınızdan. Zakiran laha sahhat jami'uha. Bardyk namaz dürüst bolup kalat. Sebebi kalgandары oşo toktop turgandygy üçin. Fala tabtulu bi qada'il matrukati ba'dahu. Oşol 5-ci maal namaz çıkıp ketkenden keyin baya kaza namazды siz keyin bağımdat kaza bolgon. Oşol kaza namazды okuu menen siz namazlarınız batıl bolup ketpeyt, belkim caiz bolut namazlarınız. Ve in qada al-matrukata qabla khuruj vaqtil khamisa, hem oşul 5-ci maal namazdın vaqti çıga elek siz bağımdattın kazasını misal okuy turgan bolsoňuz, batala wasfu ma sallahu mutazakkiran qablaha, kalgan namazlar anda siz onu estep turup okugan namazlarınız bardygy batıl bolat. Yani batıl bolat degende bul jerde farzı ötpey kalat, nafilge ötüp ketebet. Alında okugan namazınız anın kazalaryny okuşga toora kelet. Sara nafilan, oşonduktan al namaz nafil namaz bolup kalat. Ve iza kasratul fawaitu yuhtaju li ta'yin kulli salatin. Hem sizin kazalarınız köýüp ketet. Bul meselede köp uçurayt. Negizi eldin içinde yani bayağı jalkooluktan je jumuş köptükten şu namazlar köp kaza bolup ketip kanday kılıp okuş gerekti kaza namazlardı. Kaza namazlardı kanday okuyumun dep negizi oşol bolot jana kanday niyet kılış gerek kaza namazga. Degende bul jerde de oşo kaza namazlar köýüp ketse her bir namazды tayin kılış gerek eken. Menin oşol asır namazı eng akırgı asır namazım je bolbosom oşol birinci küngü asır namazım, ekinci küngü asır namazım de oşonda her gününün kaysı namazı kalgan bolsa oşonu aytуу kerek öz negizi. Sebep köýüp ketkenden keyin al har birösünün özüne atını atap oşol kaza namazды okuş gerek. Hem biri kандай kıla albayбыз, bizde mesela 5 yıllık kaza namaz var. 5 yıldında her gün her türlü bolup ketken. Birösünün bağımdatın okuganбыз, birösünün bağımdatı okubaganбыз. Oşondoy bolup ketken bolsa bizge kıyın negizi. Bирок özü negizi her birösünü biz muayyan kılıp ana taktaşыбыз gerek. Kayсы küngü kaza bolsa oşonu niyet kılışыбыз gerek ele. Fa in arada tashil al-amri alayhi nawa awwal zuhrin alayhi aw akhirahu. Bu jerde da musannif rahimahullah bizge jengildetip uşunday kılsak bolat. Negizi alımdarыбыз uşunday degендей. Oşul sizde hazır kazalarınız köýüp ketdi. Oşondo kanday kılış gerek? Siz hazır peşin 5 namazını okuyayım dep жатсаңыз, oşo kazasını okuyayım dep жаткан bolsoňuz uşunday niyet kılat ekensiz. Ben uşul akırgı peşin namazının kazasını okup jatam deyişiňiz gerek eken. Siz eng akırgı kayсы peşin namazı kaza kılgan bolsoňuz, oşo peşin namazı öte beret. Аны okup bitseňiz kийингisi akırgı bolup kalat. Oşondoy kılıp eng akırgı peşin namazı deyişiňiz gerek, je birinci peşin deyişiňiz gerek. Siz balagatga jetkende birinci sizge kayсы peşin namaz farz bolgon bolsa, je bağımdat farz bolgon bolsa, siz oşonu okubagan bolsoňuz, sizdin kazanız birinci. Siz birinci dep niyet kılgan bolsoňuz, men hazır oşol bağımdattın birinci kaza namazını okuuну niyet kıldım deseňiz, oşonda okup bitseňiz birinci ketet, kalgan artıdagı biri bolup kala beret. Oşondoy kılıp niyet kılsak jеңилрээк bolat negizi jalp ele. Wa kada as-sawmu oşondoy ele orozo da oşondoy. Min Ramazanayn ala ahadin tasihayn muhtalifayn. Orozo dağı biz anı dayin kılışыбыз gerek negizi. Sizde orozoňuz misal sizge belgilүү bolsa, belgilүү künder bola turabыз. Oşol kündördü, oşol küni karmay albay kalsaňız, oşol küni dep niyet kılsaňız bolat. Birok anın dağı köýüp ketken bolsa, orozomdun da eng ahırgı orozom dep negizi niyet kılsa jakşı bolat. Ve yu'zaru men aslama bi darul harb bi jahlihi ash-shara'i'a. Yani bir adam hazır uçurda anday boluş kıyın, biroq oşunday bir bolup kala turgan bolsa dagı negizi. Bir adam musulman boldu. Musulman boldu, biroq oşunday bir jerde jaşayt eken, al jerde İslamdan kabary jok. Namazdan dagı, orozodan dagı, zeketten dagı kabary jok bolgon
bir abal bolup kala turgan bolsa, kabары жок, мен мусулманмын деп калима шахаданы айтты, бирок намаздын өкүмдөрүн билбейт экен. Аны ага жетпеген. Жетпей калса, ошол жахилдиктен негизи жетпей кала турган болсо, шариятты билбей калган болсо, ага үзүр кылынабы негизи. Десе бул жерде ю'зару мен аслама би дарил харб. Эми дарил харб ошондой бир жерде ислам ага жетпей калган болсо, ага үзүрү бар экен ага. Үзүр болуп калат. Негизи себеби ага шариаттын өкүмдөрү жетпей калды, намаз жөнүндө билбей калды, же болбосо орозо жөнүндө ага жетпей калды негизи. Yani şeriat namazdı, orozogo жетпесе аны акыл менен табыш кыйын, табылбайт, ошондуктан ага үзүр болуп эсептелет. Бирок Кудайды танууда акыл өз жетиштүү болот эгер. Ага бир өкүм жетпей калган болсо, негизи акыл менен ушул ааламды жаратуучусу бар деген жок деген ошондой бир акыйдада бул жаратуучу мен Аллах Таала мени бир жаратуучум бар деген бир акыл ошонга аракет кылып тапса болот. Бирок азыркы айткан намаздын, орозонун рекеттери, орозо кандай кармалат, ага бир пайгамбар келип, ошондой бир китеп келип, ага жетип, анын бир түшүндүрүү bir davat жеткен болсо, кийин ал аткарышы мүмкүн, ага үзүр болбойт. Бирок андай нерсе жетпей калган болсо, ал үзүр болуп эсептенет. Ошо качан жеткенден баштап ал окуп кете берет. Андан мурдагы окубай калган намаздары болсо үзүр болот ага иншаллах. Wallahu a'lam bis-sawab.